تعالوا بينا النهارده كده في الفيديو ده اقولك ازاي تختاري الكرنب وازاي يكون كويس معاكي ونوعيه حلوه وما تطلعش من جوه كده مكعكله ولا حاجه ولا مزنبخه. ازاي تبقى حلوه كده؟ اولا لما تيجي تختاري الكرنبايه تتك عليها من هنا كده، ما تكونش مكتومه قوي، يعني ايه، يكون فيها فراغ شويه كده، ماشي، عشان ما تطلعش معاكي ايه كتل من جوه. تاني حاجه لما تشيليها كده لفوق كده تحسي ان هي تقيله، يعني مش مفرغه وفاضيه من جوه. كمان في نوعين من الكرنب، في كرنب اسمه بطه كده اللي هو مدور ده، والكرنب البلدي ده. الكرنب البلدي ده اطعم والذ، بتعرفيه ازاي؟ الورقه بتاعته بتبقى عريضه قوي وطويله عن التاني. ماشي. تختاري الكرنبايه تكون صبحه كده، مش ورقها اصفر تبقى غايبه ولا حاجه. هاخدها بقى معاكم كده، الورق اللي هو زي ده كله بنشيله، والاخضر ده بنشيله، وهقولك هنعمل بيه ايه في الاخر. يلا بينا كده نقطعها. هنلفها على الناحيه التانية كده. هنشيل بقى الزايد ده كله كده الاول كده. نشيل الايه، كل الحتت الايه اللي هي زايده دي كده، هنلفها كده ونشيل ايه كل ده. بعد ما شلنا الزوايد دي كلها كده، هنيجي على القطعه دي كده وهنقطعها ايه معانا كده، ماشي. نقطعيها ايه بالشكل ده، هتشيليها كده تمام. هتلاقي الورق اتفك ايه معاكي لوحده اهو. هنبدا بقى ناخد، بصي ما شاء الله الكرنبايه حلوه ازاي. الكرنب البلدي ما شاء الله بيتفكك من جوه كده، ما بتبقاش مزنبكه معاكي ولا مكتومه ولا حاجه. هفككها بقى كلها كده واقول لك هنعمل ايه. ما شاء الله كده الكرنب اهو، بعد ما فككناها كلها من بعضها، شوفي ما شاء الله الورق شكله عامل ازاي. والورقه في الكرنب البلدي ما شاء الله بتبقى كبيره جدا، يعني بتحشي كميه كبيره ما شاء الله عن الكرنب التاني. تعالي كده بقى اقول لك هنعمل فيه ايه. هنيجي ماسكين الورقه كده، فردينها بالطريقه دي كده، ماشي. وهنيجي على الحته دي كده وهنشيلها كده. والحاجات اللي هنشيلها دي هقولك هنعمل بيها احلى شويه مخلل كرنب زي الفل. هتبداي تعملي الكميه كلها ايه بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. هتلميها بقى كده عندك اهي، عشان ايه نسلقه مع بعض بالطريقه دي. بقى عملت الكميه كلها اهي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنيجي بقى على النار كده بحله نحط فيها ميه للسلق. هننزل بيها بايه، بحوالي معلقه كده من السكر. ايوه سكر، انت سمعتي صح مش ملح. اولا السكر بيخلي الورق ما ينهريش معاكي ابدا. تاني حاجه بيدي تسكيره حلوه جدا للكرنب وما بيبانش خالص في طعم الاكل. هنسيب الميه تغلي بقى وبعدين هننزل فيها ايه بالكرنب بعد ما تغلي عشان نسلقه. خلاص كده الميه غلت معانا اهي. هننزل بقى بايه بالكرنب كده في قلب الايه الحله كده، على قد ما هتاخد ايه معانا كده. هنبدا بقى ايه نضغطه كده فيها اهو باي حاجه كده. بصي ما تغيبوش في الميه، يا دوبك تنزليه في الميه غلوه واحده وهخرجه عشان ايه ما يتهرش معاكي. ولما تيجي تسوي الرز فيه تقدري ايه تغيبيه شويه على البوتاجاز من غير ايه ما ينهرى ولا يتفكك منك. تمام كده. هجيب بقى عندي مصفى كده وهبدا اخرجه في الايه في المصفى كده بالشكل ده. ما تغيبوش خالص في الميه، يا دوبك ياخد سلقه بسيطه خالص وايه واخرجه كده بالراحه بقى عشان ايه ما تتلسعيش كده. تمام كده. هعمل بقى الكميه كلها بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده. احط الكميه الفاضله بقى لحد ما نخلص ايه كله معانا كده. هو اول ما ياخد غلوه هينزل ايه في الميه لوحده كده. خلاص بقى كده خلصنا الكميه كلها سلقناها اهو. هقولك بقى ازاي تقطعيه بقى، تخليه عندك جاهز كده. هناخد دي كده على جنب كده هنا كده. هتعمليها ايه كده، بصي هتطويها كده. هتقطعي بقى الحته دي هنشيلها كده، ماشي. هتقطعي الحجم اللي انت عايزاه، يعني انت مثلا عايزه الصبع يكون طويل قوي هتجيبيها لحد هنا، عايزاه صغير هتيجي كده. يعني انا بحبه ايه من الطويل قوي لصغير قوي كده. هعمله كده بالشكل ده كده، الورقه على 3 كده. هتعملي الكميه كلها ايه بالشكل ده. تاخدي ده على جنب اهو. هوريكي ورقه كمان اهو. هاجي كده بالورقه الفها ايه رول كده
تلفيها رول كده زي ما انت شايفه كده. هتقطعيها بقى ايه الحجم اللي انت عايزاه، عايزه الورقه على 4، عايزاه على 3، زي ما انت ايه شايفه كده. هعمل الكميه كلها بالطريقه دي. بالطريقه دي بعلمتك ازاي تختاري الكرون وازاي تسلقيه، وقلت لك نتره السكر اللي بتحطيها في الميه مهمه جدا، بتخلي الورق معاكي مسكر وما بينهراش، وازاي تقطعيه بالطريقه ديت بعد ما تسلقيه وقبل ما تسلقيه. لو حاسه ان انت استفدتي من الفيديو لايك ومتابعه. بحبكم في الله. بالله عليكي ما تنسيني من دعوه حلوه.